la ku ri na wehe kwalaho nga koho yime ku lunga ku lava tatwa ku namuntlha hi ku khomele yini kambe ke timhaka ti tele mingiseri wa mehe tin'wani ta toho timhaka ti nga tala i ku hi ravuntlhanu ni vulavula hi timhaka ta ku ku na renke yin'wana yi nga koho ka Dzumeri endzhaku ka loko muyingiseri wun'wana a vula leswaku a yile ku tirheni se ni rhambe lava va khumbekaka ka timhaka ta renke liya lava khumbekaka ka renke liya va vuye va ta va fikile kwala se ta twa ku va ri yini vona hi ta twa ku va angula va ku yini ivi kusuka kwalano lava xotaka hi ta va kuma loko ri ku va koho loko ri ku hava lava xotaka swi vula ku mhaka leyi ya renke yi ta vha yi va yi herile ivi mindzuku yi sungula ku tirha hi ndlela yeleyo kumbe namuntlha yi sungula ku tirha i nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tsundzuka ku na mitlangu liya ya khapu ya misava leyi nge le ku yeni mahlweni a New Zealand na le Australia se swi nga leswi hi ta pfa hi ya twa ka xipano lexiya xa mitlangu ku ri va ri ntlangu wu famba njhani kumbexana handle ka ku dya nkarhi mingisero Munghana Lonene FM hi ku 11 timinete ntsena ku phela awara ya 12 i maxikawankan'we hi ya twa ku ri timhaka ta mitlangu wa lowu ya ku mahlweni wa vaxisati kusuka la New Zealand na la Australia wu yile ku fambeni njhani ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo ivi kusuka kwalano hi ta vuya hi bula na vuyendi lebyi hi nga na byona la ivi loko se hi vuya mahungweni ya misava ya awara ya hafu ku phela awara ya 12 hi laha se hi nga ta va hi bula hi languta ka timhaka ta migingiriko na ntirho wa EFF na ku twa n'we tani vaaki ku mi yini hi leswi nga endleka kusuka le a FNB Stadium hi ndlela yoyoleyo na ku hlawuriwa nakambe ka kulukumba Snoeki Zikalala tanihi murhangeri wa the Veterans League ya African National Congress hi ndlela yoyoleyo kambe ke ni nga se vulavula to tala ni nga se ya ka timhaka ta ntlangu wa bolo ni nga se ya kwihi ni pfumeleni ni sungula ni hundza laha i sweswo mingisero Munghana Lonene FM a ku amukela nakambe khenseli swinene na swiviko swo sweleswi na ku pfumela ku ri ntlangu wolowo wu ta famba hi tihlo ra xiafrika hi ndlela leyo loko Afrika yi hlangana na tiko leriya ra le Ireland hi ndlela yeleyo ntirhi hi ravuntlhanu loko ni ri laha ku va na muyingiseri a lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini ku ri na rank aka Dzumeri kambe yi nga ri ku tirheni se ivi a ni nyika mavito yena ku ya hi yena a ni nyike mavito lawa a ni nyike va Giyani Taxi Association a ni nyika va Dzumeri Taxi Association a ni nyika na Greater Giyani Municipality a ku vanhu lava hinkwavo va vitani wena khalanga va ta kota ku hi byela ku hikokwalaho ka yini renke liya yi nga ri ku tirheni se namuntlha na van'we la va ka masipala va tangi ni tshemba ku a va ti loko va vitaniwa kunene hi ndlela liya va lava ku byeriwa kunene ku mi lava se a va tangi va Dzumeri Taxi Association a va tangi kambe na la i mani ni twa ku i mani enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Inkomo Mashi. mi pfukile Hi pfukile. Hi pfuxela vona. hi pfukile byela ni vayingiseri ku n'wina mani mi huma kwihi Mina hi mina Mbiza, MI ni huma a Giyani Taxi Association. Giyani Taxi Association se ni byeleni ku na renke ka Dzumeri n'wina tanihi Giyani Taxi Association mi tiva yi Hina hi ri Giyani Taxi Association hi tiva leswaku renke kwale yi sungulaka kona yi nga sungula kona elivu 2014 15 16 hi karhi hi lulamisela timhaka ta ku akiwa renke leyi hi vitaniwe na tihlengeletanini ko fana na le ka satellite eka Dzumeri hi ya vulavula hi timhaka ta renke ku ta akiwa renke ku va ku hlawuriwa na ndhawu laha renke yi nga ta tshama kona laha ka Indambi Cross kwala yi nga akiwa kona kusuka kwalani ti ve ti fambele ku nga vuriwi nchumu ku fikela loko lembe leri ri nga ku hela se ku sungula ku akiwa laya ku fika laha yi nga hela ku te hi ti 13 ta April 2023 ku va na papila leri ri nga rhumeriwa aka Santaco va komberiwa ku va ta le renkeni yi ta pfuriwa renke hi
hi ti 14 ta April 2023. Lava ka Santaco ka papila ra vona a va byeriwe ku va fanele va rhamba hi association leyi nga concern, se va ve va hi rhamba hina hi ri va Giyani Taxi Association, va hi tsalela papila ri nga leri ya pfuriwa hi ti 14 ta April 2023. Se hi ti 14 toleto hi yini leyi ku hi ta pfula renke, va ka masipala a va ri kona, mara lexi hi nga languta xona kumbe lexi xi nga fika xi humelela a swi nga si hela kahle, nga ku na switulu swo tshama vakhandziyi loko va nga si va ha yimela thekisi kumbe yi nga si famba thekisi, a swi nga si vekeriwi. Se a yi pfuriwa yini? Se ivi a hi tlheleleni leyi lava a va te yi lava ku pfuriwa a ku ri mani? a ku ri papila leri ri huma ka masipala ri sayiniwe hi KR Baloyi aka lava community service, lava nga ta hi byela loko vo tshika va tele ku se loko va pfula a va pfula yini swilo swi nga se helela. se hi fike hi tshama le na vona a va ri kona, mara ku hela ku tala van'wanyani vanhu ku renke yi ta pfuriwa, va lo heta va hi byela ku ingaku swilo swo tala a swi tshamisekangi la, se loko swi ri so hi nge pfuriwi hi ta mi byela loko yi ta pfuriwa. Se kusukela nkarhi walowo a hi se za hi byeriwa nchumu. Leswi swi vula ku a ko va na renke yi ka yi nga ri ku tirheni, ko va mhaka ya ku a yi se hela. Renke sweswi yi herini, kwala ka yan'wani ya masiku renke yi ve yi pfuriwa hi ti 18 ta May. Okay, kambe a yi pfuriwa hi mani? a ku ri masipala, na n'we a mi rhambiwile? hina hi rambiwangi. Kasi loyi a tsalele va Santaco papila ku kondza loko va mi rhamba n'we a ku ri mani? A ku ri KR Baloyi wa ka masipala? va ka masipala lava fambisaku community services le i testing ground. Se n'wina tanihi Giyani Taxi Association mi le ku endleni ka yini endzhaku ka loko mi twe ku yi pfurile hi ti 18? A ku na lexi hina hi nga endlaku xona handle ka ku va hi foneriwa va Baloyi ku renke renke hi twaku maveriveri ku ya pfula hi ti 18 ta May, mo ka mi nga ha yi rhambeki ku humelela yini, se va ku vona a va swi tivi, a ha endlangi swin'wana hina hi lo miyelela hi ntsena. Se swi vula ku sweswi ni vulavulaka na n'wina mo hindza kwalaho mi kha mi yi vona yi nga ri ku tirheni? Sweswi hi hundza hi vulavula hi vona yi nga ri ku tirheni. Se namuntlha mi tile laha hi ku ni mi komberini lava va Dzumeri Taxi Association ma va tiva? Ya va tiva. Oh, okay. Se lera ku muyingiseri a nga hoxanga loko a ku na vo a hi fanele hi va vitanela? Hi nge vuli ku hoxini kumbe a nga hoxangi. se lava sweswiwani loko mi suka la mi lava Baloyi lava lexi xi endlaku ku ni ku mi lava Baloyi lava i ku hina hi ta va lava hina hi swa hina swa ku va ta ta moyeni va ta hlamusela ku hikokwalaho ka yini renke yi nga se pfula ku fika sweswi, na ku masiku lama mambirhi ku endleke yini lera ra ti 14 ta April na ti 18 ta May. Kambe n'we na n'we swi ta lava mi va vutisa ku yi ta pfula rini renke, hi swa n'wina mi rhati mi nga swi kota sweswo. Ma ta sungula mi ya tshama na association? Kambe lexi mi vulaka xona muhaxi xi va kahle loko ku ri lavaya va ka masipala va consultaku hina hi nge hi ya consulta aka masipala.
se loko mo twa siku rin'wana loko mi pfuka mi twa ku renke leyi yi pfurile naswo ku tirhela lava va Dzumeri Taxi Association mi ta ndla hi vani n'wami le consulting hina loko vo endla sweswo hi ta languta ku hi nga endla yini hi ku ya hi ku hina mfanelo ya ku tirhela laya ta landzelela timfanelo leti ti tirhisiwaka loko swilo swo va swi ri hi ndlela yaleyo loko mi ku mi na mfanelo mi vula yini ni vula ku laha renkeni hina hi tirhela kona ti-routes ta hina ti fambela kwalaha renkeni ti fambi kona laha se loko va ku nghena van'wanyana va tirha laha hina hi nga tivi nchumu hi na mfanelo ya ku lava ku ta tiva ku hikwalaho ka hina xiyimo xi ri hi ndlela leyiwa loko va ku na renke yi fana na leyi nga kwala Benstore yi ndlise ku yini yi ta mi pfuna yini n'wina tanihi association hi ku vona ka n'wina a renkeni ku va ku ri kahle a ni ku fuleriwini ku na mati ku na tithoyilete vanhu ku va karhi va yimele ku famba va yima laya va pfuneka va nwa mati va hlamba va va hlayisekile loko na mpfula kumbe ku ba moya va ta va kume ku tumbela no ya khensa swinene mana khensa swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i va Giyani Taxi Association loko me a no fanele ni mi pfuna a ni fanele ni mi pfuna njhani tanihi nongonoko wa Afrika Wa Vulavula ku renke n'we yi kota ku tirha leswi mi nga ku endleni ka swona ingaku swi ta hetelela swi pfuna hi ku loko mi vitana va ka masipala ni ri vona lava nga ta fika va mi hlamula ku endleka yini laya ku endleka yini laya vakhandziyi vona ke a va se vilela ku hikokwalaho ka yini renke leyi nga endleriwa vona na n'wina yi nga ri ku tirheni va ta va karhi va vilela mara va nga tivi ku humelela yini a ni ri swilo swa ku akiwa ka renke i swilo swa mfumo mfumo wu akeli vanhu ku va ta kota ku pfuneka se loko wu akini ivi ku tshama vanhu va nga ha xi tirhisi a swa ha twisiseki nemetweni na khensa swinene kambe mi te n'wina mani Mbiza khensile tatani Mbiza ku va mi teke nkarhi mi ta bula na hina la ni na ku pfumela ku hi Ravuntlhanu lava masipala va tata se loko va masipala vo tiyisisa ku va ta hi kombela na n'wina mi tlhela mi vuya mita kambe ni kombela mi ni siyela vuxokoxoko ku endlela ku loko se swi tshamisekile hi ta kota ku mi lata ma ha pfumelela na sweswo iya pfumelela no inkomo Mbiza khensa swinene i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va lava hi bula na vona i va Giyani Taxi Association leswi swi endlaku leswaku hi bula na vona i mhaka ku hi Ravuntlhanu ku te muyingiseri laha a fikaka a ta tsakela ku lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini renke leyi nga pfuriwa ka Dzumeri yi nga ri ku tirheni ku ya yena i te yi pfuriweni kambe matweli tatana Mbiza wa ka kombisa timhaka ta ku hi ti 18 kumbe hi ti 14 va rambiwile Santaco kambe a swi nga se helela a ya ha pfulangi hi ti 18 ku va twe maveriveri ya ku yi ta pfuriwa kambe na sweswi hi vulavulaka a yi se pfula se i swin'wana swa leswi hi nga ta va kha hi swi landzelerisa hi ta twa ku endleka yini kusuka la Benstore hi nga kona mi yingisela Munghana Lonene FM nakona ku Afrika Wa Vulavula ni tshemba ciyime ku lunga ku ta hi byela ku ntlangu wu le ku fambeni njhani kambe hi sungule ni twa nhlokomhaka ta mahungu na tatana Hlulani Fanele Magayisa ivi kusuka kwalano hi ya ka Malaci kusuka kwalano hi ya ka tatana Good Enough Mashego lava nga ta hi pfuna ku twisisa ku swilo leswi nga humelela ku hela ka vhiki swi fambe njhani kambe sweswi hi sungula la hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi vuyile i nkarhi wa ku se hi ta kota ku languta ku hela ka vhiki a ku ri njhani hi ndlela yoleyo se ni la ku amukela Good Enough Mashego hi twa ku i vone yini ka ku hela loko ka vhiki ka timhaka letimbirhi mhaka ya ku sungula ya economic freedom fighters loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku tlangela 10 ra malembe kasi ya vumbirhi i mhaka liya ya ti ANC veterans
lava va nga hlawula Snuki Zikalala tanihi murhangeri wa vona. A hi sunguleni hi mhaka ya EFF. Good enough Fihlakani. Rishile Brapet, Fishila na vayingiseri va Munghana Lonene. A khensa swinene good enough loko mi ti nyika nkarhi wa ku bula na hina. Ku hela ka vhiki EFF yi endle leswi van'wana va nge matimu. Loko n'wina mi langutile tanihi muhleri mi vone ku ka ku endleka matimu. Ya well nga vulavula leswaku ku endleka matimu mara ku na swin'wanyana leswi vanhu va faneleke va specific ku ri leswi swi endliwe EFF leswi xilungu va ku ku na ti-optics kumbe va ku ku na optical illusion swilo leswi swi tirhaka ka tihlo loko u languta swilo hi tihlo ra wena u vona swilo so swi ta ku endla ku ri u ta anakanya hi ndlela yin'wanyana. FNB Stadium yi tele vanhu i na 95,700 and something capacity ya yona so hi twile leswaku Marshal Dlamini u kombela leswaku ku va na vanhu lava tshamaka ka overflow vanhu valavo va nga fika ka 10,000 so leswi hi swi voneke i Mgqivele i ku ri hi vone vanhu va tele FNB Stadium mara loko swi kuya ka nhlawulo i ti-city timbirhi ntsena le ka legislature so mara loko u langute tiko ra wena u ta vona leswaku a hi vanhu lava va ta teka nhlawulo 2024 mara kahle loko se ya ka tinambara se leswaku vanhu lava a va ri le vanhu lava ku ri Julius va le mavulavula na vo vanhu lava ku ri yi vona ku endleka swin'wanyana swa ku hlamarisa ngopfu ti-crane timitsakula timisa letilweni vanhu lava hinkwavo loko va fambe va ta vota siku leriya EFF a yi ta kuma titulo timbirhi le parlamentini so swa hlamarisa swi komba leswaku EFF i na momentum kumbe yi endla swin'wanyana swa ku hambana leswi endliwaka hi ANC na vo DA ku ri vanhu va organized kumbe swa ku sungula leswi i swi voneke swi komba leswaku EFF ya swi kota ku organizer va swi kota ku va na order va swi kota ku endla swilo swi endleka mara loko ku ta ka nhlawulo a ni voni leswaku hi vulavula swa ku tala ngopfu. Kambe xikombiso xolexo xi nge va pfuni ku va tlakusa ka xiyimo lexi va nga ka xona ku ya ehenhla loko va pimanisiwa na loko va nga se endla leswi nga endla. Swi nga swi kota ku va tlakusa hi ku ri ndzi twa vanhu van'wana se va vulavula va lava ku joyina EFF na vona ku ri leswi va swi voneke Mgqivela swi va hlamarisile va vona ku ri no future ya Afrika-Dzonga i kole ka EFF so leswi ku laveka va swi repeat-a ni ri loko ku yiwa nhlawulweni ku na leswi ANC va ku na Siyanyoba rally la ku na lembe rin'wanyana ANC swi kote ku ri ku tala vanhu ka Johannesburg Stadium na le ka Ellis Park Stadium mara loko i tsundzuka kahle ka lembe leriya a yi swi kotanga ku performa kahle ku na support leyi lwisiteke hi nkarhi lekiwa le parlamentini so tinamba ta vanhu ti nga swi kota ku byela ntiyiso ti nga swi kota ku byela mavun'wa i ku ri EFF swa ku sungula i nkarhi leyi sungula va endla ro level ya ku sungula hi ndzhaku 2013 a ku na vanhu va ku tala va vulavula loko va support EFF and swi vonile ka ti-election ku EFF yi kurile ka ti-election leti endlekaka endzhaku kwalaho na so i swi vone leswaku EFF swi kota ku ri i kuma vanhu va ta yi votela so mara swa Mgqivelo ku laveka i twisisa ku ri hi birthday loko ku na birthday ku na vanhu va ku tala va taka hi mhaka ku ri ku na tikhekhe ku na tinyama ku na swilo swa ku tala so mara leswi swi ta kombaka ku ri EFF yi ta performa njhani lembe leri taka ku ta va ka manifesto ya yoho i ku ri ku laveka sweswi endzhaku ka birthday leyi ku laveka ku ta va na manifesto ku ri leswi a swi vulavula hi Julius swi koka ka manifesto because loko u humise manifesto na va teka mahungu swi va pfuna ku ri va ta ku vutisa swivutiso ku ri leswi swa ntirho u ta swi endla njhani leswi swa ku pfuna vanhu va le makaya ta swi endla njhani so u swi kota ku unbundle xilungu ku ri swi kota ku so va ta swi tiva ku ri swi ta endleka ku swi nga endleki mara leswi swa Mgqivelo swi ya tirha so ka tihlo swa tirha ki ti-optics munhu ta ku no hayi swi ta ni pfuna ku ri na mehe associate na EFF hi ku ri vanhu va lava ku associate na vanhu va ku ri va vonakala va tlula. Se loko hi kha hi hetisela ka mhaka leyi ya Mgqivela Mashego leswi a nga swi vula swona ke swi fambisana njhani na ntirho hinkwawo? Well leswi a nga swi vula Julius u vulavula swilo swa ku tala ngopfu hi Mgqivela mara hi swi twisise ku ri a karhi ka leswi va ku i ku celebrate remote ku vula swa ku tala vulavula hi Cyril Ramaphosa vulavula hi solidarity vulavula hi Putin
vula swa ku tani ni vulavula i mhaka ya ku ri EFF loko yi kula ku ri a yi va ku ri va na ndlala ya ku ri va nghena ka mfumo va ta endla swilo swa ku fana na leswi endleka eka ANC va ta tirha na vanhu. That's why ndi ku brother ndi ku leswi a swi vulavuleke i Mugqivela ku laveka sweswi va humesa manifesto ya vona loko lembe se ri famba, so i ta vona ku ri va swi kota njhani ku endla swilo swo tani. Ene mina ni na ku vulavula swin'wanyana ndi ku loko party ya politiki vandla ri ku ro ri timisele nga swi kota ku rhangerela Afrika-Dzonga, ku laveka before president wa tiko a nga vulavula hi state of the nation address, swa pfuna ku ri na vona va ta yi nyika the real state of the nation. Leswi swi nga pfuna ku ri hi twisisa ku ri EFF yi na ti-researchers leti twisisaka ku ri vanhu va tirha njhani before minister wa finance wa timali a ta yi nyika budget ya hina. Ku laveka na vona va yi nyika leswi ka tindhawu tin'wanyana va ku na an alternative budget, so yi ta twisisa ku ri EFF ya twisisa swa ku collect revenue, ku tirhisa mali ku borrowa mali ka vo IMF na vo World Bank. So sweswi swa pfuna ku lula ngopfu ku ri u vulavula u ri munhu wa ku ri u ri banka ra ku ri a ri le ku rhangereni a ri le mfumeni, mara loko se u nghena ka mfumo u kuma leswaku swilo swi hambana ngopfu na loko u kaneta ku is too much. Na vo sweswi va swi kota ku va swa ku tala mhaka ku ri vo kaneta, mara loko va nghena ka mfumo a ni voni ku ri swilo swa ku fana na leswi va swi vulavulaka swi ta tirha, especially i languta mhaka ku ri endzhaku ka nhlawulo 2024 ku ta va na coalition, and coalition ya koho i ta va ya EFF na ANC, and loko EFF i ri le mfumeni i ri le ka mfumo i ta vona leswaku leswi ka manifesto ya yoho ku ta laveka i compromise ka komite swin'wana swa le ka ANC manifesto na ANC ku ta laveka i compromise loko va lava ku ri va ta rhangela xikarhi. Yaleyo ta vuya ka yona ku nga ri khale hi ku lava a va ri ka nhlengeletano va teke xiboho, kambe a hi hetiseleni hi le ya EFF ka ku sungula hi ku vulavuriwe hi timhaka ta ku va ta kuma swakudya vanhu. Se ni vone video yin'wana vanhu va kha va hoxiwa kunene swakudya, a ni tivi ku a ku endleka yini laya. Tlhandla kambirhi ku na loyi a nga hundza misaveni ve nge va ta teka vutihlamuleri bya ku n'wi lahla. Sweswo hinkwaswo swi mi komba yini? Leswi swi endleka i weekend swa ku fana na swakudya a vulavula leswaku va dlaye 100 ya tihomu na leswaku ri ku ve na munhu loyi a loveke hi weekend, and mara ntirho va continue hi ntirho endzhaku ka ku ri ku lova munhu. I politiki na vulavula leswaku vanhu va tipolitiki va fana kahle vanhu va politiki va EFF na vanhu va politiki va ANC na vanhu va politiki va DA loko va languta kahle vo fana. Leswi hambanaka i leswi va swi kotaka ku swi vulavula ku ri loko va nkarhi wa wena munhu wa swi kota ku vulavula ku ri na ti-oratory skills xilungu ku fana na Julius, u ta swi kota ku ri vanhu va ta ku mari ka fana vhele vanhu va nga ku lova na loko va tlhela va vuya le Moriya kumbe va vuya le kwini ku na leswi endlekaka, mara leswi swi komba ku ri ku na vupolitiki kwalaho hi ku ri EFF a yi fanele ku ri endzhaku ka ku endleka ka mhaka leya ku ve na leswi kombaka ku ri ku na munhu loyi a loveke, ku na lunga la EFF leyi ku ri lovile le na mhaka leya swakudya na yo a ku fanele ku ri ku ve na leswi vulavuriwaka kumbe namuntlha loko va ta nyika press conference kumbe hi mundzuku ya ku swi fambe njhani ka bed ya vona, ku ve na leswi kombaka ku ri ku na remorse, ku na ku vaviseka kun'wanyana la ku kumaka ka vurhangeri va EFF. So sweswi ku ta laveka hi ta vona leswaku hi mhaka ku ri a ku ri lunga ra EFF munhu loyiya loko se a fanele a vekiwa ku ri ku ta endleka yini na kumbe Julius Malema ta va koho kumbe Fresh va ta va koho, hi ta swi languta kahle kwalaho ku ri swi ta komba ku ri EFF yi hambana njhani na mavandla man'wanyana ya politiki. Se a hi yeneni ka ti-veterans ta ANC ti hlawulanini i va hlawula Snokisi Kalala tanihi murhangeri wa vona. Loko mi languta leswi swi nga endleka swi mi nyika xifaniso xa njhani ka timhaka leti ta ku aka hi vuntshwa ta vandla ra African National Congress na vun'we? Si a pfuna i mhaka ku ri a ku va na ku kanetana, va fika conference-ni va languta ku ri hayi vo mani vanhu va ku ri va nga swi kota ku khoma ANC Veterans Day ka malembe la taka, and va vona ku ri munhu wa ku fana na Snokisi Kalala, munhu wa ku fana na deputy va ku mani tatana deputy Mavuso Msimang na van'wanyana na vo Dipuo Peters ku ri vo vanhu lava
faneleke ku ri va nga swi kota ku rhangela va nga kanetanga ku nga va na mhaka ku ri va ta kaneta position mara leswi yi laveka ku laveka hi tisa mhaka ya mali ku ri leswi endlaka ku ri ka ANC motherboard ku va na ku lwa ku va na ku kaneta ku va na swilo swa ku tala ku ri loko u ri ka position ka motherboard ku na ti-position ta ku fana na deployment ku na power yin'wanyana ku na ku ri u ta va minister kumbe u ta va MEC kumbe u ta va swilo swa ku fana na leswo so la ka ti-veteran vanhu va ku se ti-pension a ku na mali leyi fambaka ka conference loko u ri ka ti-veteran hayi ku ri u ta kuma mali yin'wanyana ku fana na munhu a ku fana na Khaba Mutlatsi u kuma mali ya yena ya ku ri u tirha a ri president ya tiko so sweswi swi nge pfuni ku ri loko a ri khona a ri munhu loyi a khomeke enhlawulo leyi mara even if a nga ri khoma ka nhlawulo a ri munhu wa ku ri u nghena ka vurhangeri lowu after nga pfuni nchumu i kumaka ku ri a ku na mali a ku na deployment leyi u ta yi kuma loko u ri le ka veteran so leswi endlaka ku ri ku va na ku lwa i leswi swi fambisanaka na mali mara naka ka makomunisi a ku na mhaka ku ri ka communist party nako a va endla ku fana na veteran u kuma ku ri a ku vi na ku lwa ku vi na ku kanetana njhe loko va fika le va ta languta tilist va ka no mara hi vona leswaku brapet hi vona leswaku Mashego va nga swi kota ku khoma hi mhaka ku ri va endle 1 2 3 so ku va na vurhangeri byo tala mara sweswi swi endlekeke swa komba ku ri a hi mhaka ya unity mara swi komba unity mara hi mhaka ku ri a ku na mali a ku na leswi munhu a ta swi kota ku ta swi gaina loko a ri le ka veteran stick so mara yo example ya kahle and va nga swi kota ku ri va nga adjusta loko va lava ku adjusta motherboard va nga tirhi kahle kumbe women's league kumbe youth league va nga ta ka yo va ku no swi ni tsandza kwini ku ri mi tirha ku fana na hina mhaka ku ri hina ya swi kota ku vulavurisana and a ku vi na ku ri ta contestana Mashego ni metweni khenseni nkarhi wa n'wina Nkhensani Inkomo good enough Mashego umhlari wa teki lava hi bula na vona ka nhlekani lowu a hi sungule ni hundza laha ta vuya hi twa ku malachi va ri yini ivi hi twana ku mi xavisami ku yini mi nga rivali loko hi vuya mahungu ya misava hi rhurhela va ndzawulo ya rihanyo ya Limpopo not Nigeria not Republic of Ireland khalanga ni ta eka n'wina andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika Wa Vulavula Munghana Lonene FM makombandlela Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 ngopfungopfu n'wina swirho swa EFF mi fambe njhani a hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka mhaka yoleyo kambe ke 0860002543 i nomboro leyi mi nga yi tirhisaka ku ya amahlweni ku hi twa ku n'wangulo wun'we wu ri yini nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM a ri ku lavaneni na muyingiseri wa mina hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa yena wu ri yini nhlekani khalanga ku sukusela ka nyenyanyani ekaya gezi a ri nga tirhi hi ye ka Eskom a Giyani ku fika ka 15 ene a va hi nyiki ti-reference na namuntlha na sweswi a va seta ene nkarhi na nkarhi loko munhu a va vitana amakumu a vatla i Rogers Mashimzi ta hi landzelela yeleyo kusuka ka bode hi ndlela yaleyo ta landzelela va lava tirhanaka na timhaka ta gezi va ta hi byela ku hikokwalaho ka yini swi ka swi teka nkarhi lowu ku va vanhu va hetelela va kuma vukorhokeri 0860002543 ku na miyingiseri loyi nhlekani Nhlekani khalanga minjhani hi pfukile minjhani ne vatomi khalanga okay ni kombela ku angula ka ya weekend ya EFF ku vulavula ntiyiso khalanga mina a ni voni xintshunxo xa tiko lera hina xi taka ku xuma ka tipolitiki hi ndlela leyi ku ve na leswi nga va kona ku ve ku love munhu kwala hi weekend a va tikombi ngopfu va ri na mhaka handle ka ku humesa statement xa ku hi ta teka responsibility kambe loko ku va tikombe va ri na mhaka mi vula yini a va fanele va endle yini ku komba ku va tikomba va ri na mhaka a ku fanele ku va na a moment of silence kwalaya va onera munhu loyi a nga hundza misaveni a ka swilo swa vona so mara a swi vangitani khalanga so mina loko ni langutisa tipolitiki ta South Africa
a ni xi voni xintshunxo lexi taku xi ri xa ku pfuna vaakatiko handle ka ku tifumisa na ku lava power handle ka an individual person. Xa ku solution ya South Africa ni yi vona ingaku yi ta taka munhu ntsena a hi nge ni mi nyika xikombiso sweswiwani Khalanga. Munhu loyi ni hleketaka loko hi karhi ku heteka tidata ta hina hi fanele hi n'wi nduduzela misa loyi va nge i Xolani va ngizokuthola hi vanhu lava va hi tirhelaka vona vanhu lava hayi ti-political parties. So ku tata stadium for mina is nothing Khalanga swi fana na ku nga ri ku ndlekeni ka nchumu. Nemetweni Danke Khalanga. Kessel Bab 0860002543 kusele timina ta mona ntsena yi va awara ya n'we hi ndlela yo yele a hi ku tumingiselo mina ku n'wanguro wa wena wu ri yini 0860002543 veri ku na un'wana loyi nhleka ahe ba Khalanga ahe papa ali amgqibela laya Khalanga misibonile 90% va tirhiste jam la ma foreign vanhu valaniwa mali mavhele yena mi fike njhani kwala n'we ka ku i 90% ya ma-foreigners mi fike njhani a mi va hlayerisa ku yini hayi kona mana vanhu lava a va vonaka Khalanga ema-Ethiopia ema-Zimbabwe Malawi valaniwa kahle South Africa se hi tlhariheni va swi voni ku mali ma va yisa mugodini vanhu valava nga kumbe swi vonaka ti-vote next year ku ange vi na nchumu leswi va ka swi endla migqivela mina ni swi lavi ku kanetana na vayingiseri va mehe hi ku ni pfumela ku n'we mi ta na mavonelo ya n'wehe a ne kambe loko mi fika ka va 90% na vayinini na mi kaneta mahemba mi yi vonisa ku yini 90% mi n'wi vonisa ku yini phela 90% mi vula ku ka vanhu va 100 90 i vanhu va huma matikweni ya le handle se a mi va hlayerisa ku yini n'wena i mwana a nga na xikandza xo lexi i xikandza xa munhu wa le handle hayi kona hina hi jikajika kwalaya ta hi vulavula a va to vanhu tindzimi ti vulavulaka va vula tindzimi ta ku hatela South Africa vanhu valani vanhu lavaya a ku tele vanhu va le handle na hina hi ri kwalaya hi ya vona ku endleka hina hayi leswi a swi nga zi mi chavisa hala handle ka stadium ri kumesa ku lahlela ma-orange hansi va thumbela ma-orange leswaku vanhu lava a ku ri a va hele ku dya ku ri i ntala leswi ha ku nga ri vanhu ku va sapota malima futhi kahle party yi de khale leswaku a swi vulavula swona ku loko a wina election la ku hlongola vanhu lava va nga qaxa epanyazi leswi leswo swi teka ti-point hinkwato a nga ha ri na nchumu nga la swi wina malima Nemetri 0860002543 kusele timinete timbirhi ya ka mahungu ya misava yi nga hetsela hi yena muyingiseri loyi wa ni hleka ntshembela vanhu papa mi pfukile hi kona hi pfukile mi kwihi hi kona i bonge ndlovu la na Garankuwa ne ntirho wa EFF ni vona wu fambe kahle and then ni tala ku sola ntsena leswi va nga swi endlela ku se va ya ku heteni mhaka ya risimu ra kill the boy kill the farmer because Bootpet loko hlangana valungu va ri group wo yimbelela risimu va ku kill the black kill the farm worker swi nge yi khomi kahle se last week ni vone mi vitane Buti Floyd Xivamba ni kumbe loko va ku swa koteka mi tlhe mo n'wi vitana hi discussa na yena hi yona mhaka leyiwa because swa hluphanyana la mintirhweni hi tirha na valungu swa hi embarasa ku na valungu va kahle van'wanyana loko se ku nghena mhaka ya risimu swa hi onhela ngopfu leswiwani ntsena a swi appreciate mi vula ku va ri yimbelerise xisweswo mi ri vurisaka xiswona kumbe a va ri yimbelela hi tlhelo lera rin'wana hi ku ri ze ri ya jika khoto phela risimu ra ku a ni tshembi ku va nga tlhe va ha ri yimbelela futhi ri jika khoto hi nga ri va ri ku na appeal leyi nga kona swi nga endleka appeal ta na decision yin'wanyana ya ku hambana leya ku sungula leya so loko a va ku swa koteka a vo ringeta hi matimba hinkwawo ku nga vi na tinsimu ta ku fana na letiwa because hi to leti va onhelaka Bootpet a swo boha ku va swi yimbelela leswiwa hi kanene ku va ku ri hate speech mara vona hi mana vona swi fambe kahle hi swona vutsemi papa ni mi tweni Nkhensani swinene hi swona
inkomo awara ya n'we nhloko a hi kume nge misava awara ya n'we lava hi nga tshembisiwa wona hi tata na hlulani fanele magayisa loko hi vuya hi bula na va ndzawulo ya rihanyo a Limpopo hi sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM hi vuyeli khenseli laci khenseli swinene hi ta twa ku ta baleka nhlanga muni halaya ka 20 timinete ntsena ku bela awara ya n'we nhlekani lowu namuntlha hi teri hi lava ku bula na va ndzawulo ya rihanyo a Limpopo hi nomo wa nkulukumba ni xikwambani hi bula na vona laha va landzelerisa mhaka leyi nga bula yona Ravuntlhanu laha ku ri na lava va tivitanaka Giyani Concern Residents Group lava va ngeriteri va vilerisiwa hi xiyimo xa xibedhlele xa Nkhensani ku na swilo swo tala leswi va nga swi andlala leswi ni nga na ku pfumela ku tatana xikwambani va swi twini se hi lava ku tatwa ku vo va angula va ku yini loko xiyimo xi tatana hi ndlela yoyoleyo tatana xikwambani nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani khalanga hi xewetana kambe ni vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene a khensa swinene tatana xikwambani loko mi tineke nkarhi wa ku va mi ta bula na hina nhlekani lowu vaaki lava ku ya hi lava va tela va vilerisiwa hi vukorhokeri bya kusuka a xibedhlele xa Nkhensani swin'wana swa leswi va swi tshaheke i ku kala ka vatirhi ku thyaka ka xibedhlele ku kala ka switirhisiwa sweswo n'wina mi angula ku yini tanihi ndzawulo ya rihanyo inkomo maxi ku nyikiwa nkarhi mi nge hi kombisa leswaku xibedhlele xa Nkhensani a hi tangela ku ta khorwisa vaakatiko ku xibedhlele xa Nkhensani xi hava swisolo kumbe swisandzu tanihi xibedhlele xin'wana na xin'wana lexi nga koho la misaveni whether i xa mfumo kumbe lexi nga ri xa mfumo a ku na xibedhlele xa perfect kambe ti-problem leti nga va koho kumbe ti-challenges leti nga va koho Nkhensani ta amplifier kumbe ta ndlandlamuxiwa loko swi nga fanelangi hi vanhu lava navelaka ku fikelela swilo swo karhi leswi na hi nga se swi tivaka ku i yini ni vurisa hi ku eka tin'hwetinyana leti nga hundza ku na papila leri nga tsaleriwa MEC ku longoloxiwa swilo leswi swi nga swa ha vulavuriwaka hi swoho swo fana na ku kala ka vatirhi ku hlongoriwa ka madokodela 99 swi ve swi hlamuseriwa hi xiheri ka papila leri MEC va nga va hlamula group liya kambe lexi hi hlamarisaka i ku instead ya ku engage loko swa ku nkarhi wun'wana a va khorwisiwi hi tinhlamulo leti va nga tikuma they are all over the place insulting the MEC and insulting the CEO and swi hi komba nga ku ku na mobilization of some sort against the acting CEO wa xibedhlele xa Nkhensani loyi ni lava ku vulavula ni nga tipfinyenge ku tanihi ndzawulo hi ni ku tshemba eka vuswikoti bya yena hi vona nga ku xibedhlele xi stabilizile ehansi ka vurhangeri bya yena a nga perfect kambe hi vona ku ri na ku antswa swinene eka leswi a tirhisaka xiswona ni ta swi hlamula swin'wana swa swilo leswi swi raisiwaka because hambi ku ri namuntlha ku pfuke ku huma postara leyi nga na swivilelo kumbe yi kombisaka swilo leswi swo tala swa swona ku nga mavunwa and na vo lava nga tsala leswi va swi tivaka swilo leswi va swi tsalaka a swi na ntiyiso kambe va le ku mobilizeni hikuva tinhlamulo hi va nyikile ka tona mi nge ni mi nyika xikombiso xilo xo sungula xi va vekaka le henhla leyi va vula leswaku ku na tidokodela leti nga senior doctors leti nga hlongoriwa muhaxi a hi xihundla ku na doctor timbirhi ti nga hlongoriwa eGiyani ehansi ka vufambisi bya the CEO xivangelo i mhaka ku eka CEO lowu nga hundza ku ve na nkarhi lowu vaakatiko va nga complaina ku xibedhlele xi fambi kahle a ku na leswi vanhu a va kumi vukorhokeri ivi ndzawulo yi endla vulavisisi laha yi nga va yi lava na ti-investigators leta ti-investigator fambela ya madokodela kumeka ku madokodela mambirhi a va nghena xibedhlele hi 6 ku ya hi laha va faneleke mara ku 7 o'clock a va chayela va tirha tisejari ta le Giyani va sukela vanhu casualty va sukela vanhu hinkwavo so ndzawulo yi swi vona ku rather than ku va hi ku hina 10 wa madokodela ku ve mambirhi hi lava tshamaka va ri ka ti-private surgeries swa antswa va lexani because a va hakeriwa ku va Nkhensani full time so na hlamala loko vanhu lava va ha rilela madokodela va nga hlongoleriwa ku va nga korhokeli vaakatiko na va lava ku hi va na madokodela laya nga tirheliki vaakatiko hi ta va na nhlayo yo tala ya madokodela exibedhlele kumbe va lava ku hi va na madokodela va nga tiyimisela ku korhokela vaakatiko xa vumbirhi lexi hi nga va hlamula xona i mhaka ya ku kayivela tinurse exibedhlele xa Nkhensani hi na kwalomu ka 200 nurses staff nurses professional nurses assistant nurses 200 wa tinurse mash now xiphiqo lexi nga koho lexi nga vula swa ku na mobilization against the CEO i mhaka loko CEO a nghena xin'wana xa swiphiqo leswi a nga swi identify i ku hambileswi nga na tinurse to tala swinene ku na vatirhi vo tala lava tinurse lava tshamaka nkarhi wun'wana ti-short etiwadini va kume leswaku problem leyi nga koho i mhaka shift system leyi nga koho xibedhlele kuma tinurse ta le Nkhensani a ti tirha 8 days in
ti offer 6 days out. Now loko fana ku nghena van'wana ka shift leyi landzelaka eka 8 days, lava va nga offer 6 days va teka ti sick leave. So mi kuma ku ku na shortage, ku na vanhu lava nga offer, lava va fanele va vuya entirhweni va eka ti sick leave. Loko swi kombisa kuma ku swa ku vo tala va vo hi lava a va endla leswi va nge i moonlighting eka swibedhlele leswi nga ri swa mfumo. Loko va heta ti off days va karhela, a ku na munhu la nga tirhaku 14 days hi ku landzelana nga si tshama off. Kutani CEO a ku tirhiwe 5 days ku offiwa 2 days ku hungutiwa mhaka ti sick leave na ku short. Hi vone ku va na improvement swinene, kambe leswi a swi tsakisangi vatirhi vo tala ngopfungopfu hi tlhelo ra vaongori. So CEO a hi mali a nga ta rhandza hi tiko, kambe u le ku korhokeleni ka vaakatiko. Lexi hi nga va hi xi kombisa last week, a hi ri na van'wana vateki va mahungu exibedhlele lava va nga va hi ta hi va komba, lava va nga komba ku hlamala loko va vona leswi va nga swi vona exibedhlele versus leswi va byeriwaka so hi ti-social media and everywhere else. Now xin'wana xa lexi hi nga xi endla, hi pfule complaints box ya xibedhlele emahlweni ka vona ku va ti hlayela mapapila lama nga, a ku ri na mapapila yo tala swinene ya swivilelo, laha vanhu va vilela swa vukorhokeri, hi hlwerile lani a swa makahle, mara nakambe a ku ri na mapapila ya vanhu lava va khensa vukorhokeri bya kahle lebyi nga swi kuma exibedhlele. Now leswi kombisa ku a hi swo biha ntsena leswi endlekaka eNkhensani, swi tele leswinene swi endleka, kambe hikuva vanhu va le ku mobilizeni va lava ku hlongoriwa siyeko hi lava vulaka hi koka ti-social media networks, a va vuli leswinene. Ti-picture to tala leti va ti-social circulate ka social media va ku hi le Nkhensani, tin'wani ta toho a ku na mbhoni ku hi le Nkhensani, tin'wani ta toho i ti-picture leti va nga ti teka before ku va na improvement va circulate ko. Loko u va na xiyimo sweswi ka those kind of areas, tin'wani ta toho they have changed. Ku na issue leyi va yaka mahlweni va vulavula hi ku pfanganyisiwa vavabyi va TB eka wadi yin'we. Mhaka leyi yi clarify na la ka muganga ku wadi a hi cubicile, wadi swi fana na loko u ri na yindlu ya 5 room wash, yi vitiwa wadi hi ririmi ra xibedhlele. Hala ndzeni ku va na tikamera to 5 ta vanhu vo tlela. So loko munhu a tlele ka kamera A, un'wana a ri ka kamera A, i le ka 5 room mara a va le ndzeni ka cubicile yin'we. So wadi liya mi kuma ku yi na ti-cubicile ta ku ringana 5 or 6 leti ndzeni ka to ku nghena ku mbed yo ringana 6 kumbe 8. So loko vekiwa vambirhi va TB hala, ku vekiwa ti-male medical hala ka kamera, xihoxo xi va kwini ka lana. So va create impression ya ku vanhu va pfanganyisiwe eka cubicile yin'we, va lo avanyeta hi mibedo. A hi ntiyiso muhaxi, i mhaka ku a ku na understanding ya ku wadi i yini eka vanhu lava circulataka swilo leswi ngopfungopfu lava nga le handle ka xibedhlele muhaxi. Kwala ka yele ya tiwadi tatana xikwambani lexi a va xi tshikelela ngopfu a ku ri timhaka ta ku hikokwalaho ka nkayivelo wa vaongori lava va tirhaku aka TB ward, xikombiso va khupuka va ya ka mail liya ya mi vitana hi surgical, se vo khupuka va ya hala na hala, se va nga va kha va teka TB hala va yisa hala ya. A ni tivi ku swi cincile ke khale, a ni tiva ku loko vaongori va kha va tirha TB ward va tirha TB ward, loko va tirha kwihi va tirha kwihi sweswo. No a hi mhaka ngopfu ya swona sweswo, i mhaka ku la ku rationalize na ku tirhisa kahle switirhisiwa leswi u nga na swona. Last time loko ni ri ka nongonoko loyi ni kombisile ku minkarhi yo tala ka TB ward mi ta kuma ku na muvabyi wun'we kumbe vambirhi kumbe vanharhu at the most TB ward for nkarhi wo leha. So you can't say mhaka ku i ward yi ri 1 ku laveka operational manager, ku laveka ti-professional nurse tinharhu, ku laveka ti-assistant nurse lava nga ta korhokela munhu wun'we vhiki hinkwaro. Va loko va heta ku nyika tiphilisi hi 10 o'clock va tshama hansi ri ze va boheka ku sikima. So hi vone ku swa fanela ku ntirho lowu va wu tirhaka ku ya hi tiawara leti va nga ku va fanele va korhokela na vatirhi van'wana. So a hi issue ya ku hlanganisa tiwadi ngopfu, a hi issue ya ku kala ka space, kambe i issue ya ku endla ku vatirhi lava hi nga na vo va tirhisa leswi va faneleke va tirhisa ku ya laha va nga pfuka nimpundzu va ti ntirhweni. Leswi vanhu va xi lwelaka ngopfu i ku nkarhi wun'wana hi mhaka va tirha TB ward a va tolovele ku va ta korhokela muvabyi wun'we hi siku, loyi va nga ta n'wi vona nampundzu va heta ku vona dokodela va n'wi nyika tiphilisi, loko a tlela va nga ha ri na ntirho wun'wana va endla swa vo up until such time laha ku nga ta fika nkarhi wa ku maybe a langutiwa nakambe endzhaku ka 4 hours. Kambe sweswi va boheka ku va va tirha na vavabyi van'wana lava nga kola ka wadi ya le kusuhi, because tiwadi leti ti lo hikiwa hi rivanti ntsena, TB ward na male ward leyi ku vulavuriwaka. So munhu wa swi kota ku famba a ya hala hikwalaho ka ku va hi la ku endla swa ku vatirhi va hina hi va tirhisa to the optimum level ku ya laha va faneleke va tirha hi kona muhaxi. Se leswi mi nga kombisa timhaka ta ku swithombe swo fana na leswiya swa ku swi nga va swi nga ri swa le Nkhensani, ku na leyi ya timhaka ta ku kayivela ka vatirhi ngopfungopfu vo basisa, va ku pfa ku kumeka tingati ti ka ti hangalake na video yin'wana va nga ni siyela yona laha va kombisa timhaka to toleto ta ku lava basisaka va kayivela xibedhlele lexiya. Mi tiva yini hi sweswo? Well exibedhlele
ngati nge kayiveli muhaxi a ku si tshama ku kayivela ngati eswibedhlele because swibedhlele ku ta vanhu lava nga vaviseka vanhu lava nga tsemiwa lava nga duvuriwa sweswo mara problem leyi nga na yo hi leyi i ku Nkhensani swibedhlele hinkwaswo swi va na ko casualty la ngati yi thonako and everywhere else mara problem leyi nga ni Nkhensani i ku hi mhaka ku u na vatirhi lava nga aggrieved hikwalaho ka xiyimo xa xibedhlele na CEO loko ko nghena muvabyi a thona ngati before titlilinari ti ta tlilini va ta va tekile photo van'wani va vatirhi va rhumela ehandle ku swi sekuletiwa ku CEO a nga tirhi na ku tlilina ku tliniwa issue ya cleanliness muhaxi I can even challenge you ku namuntlha loko ku na swi tiva ku mi tirhela matlhelo ya Giyani mi ya nghena exibedhlele mi ti assessela hi n'we vinyi the state of cleanliness xa xibedhlele xa Nkhensani a xi perfect mara leswi vuriwaka ka social media i pure exaggeration vatirhi va va ri koho va ku tlina during the week na hi ti-weekend and xin'wana lexi ni lava ku xi kombisa i ku mobilization leyi endliwa hi ndlela leyi ku za va ku xota vatirhi i mhaka ku loko CEO a fika xin'wana lexi a nga xi endla i te hi nga va hi ri na nkayivelo wo karhi mara a wu hi tsandzisi ku endla swilo swo karhi munhu loko a tolovele ku tlina kamara yin'we hi siku loko a heta a veka mopo hansi a tshama hansi kumbe a ya mavhengeleni CEO wa ku no hi mhaka ku u le ntirhweni between 7:30 na 4:30 loko u heta ku tlina kamara leyi ku va ka ha ri 10 o'clock nghena na le ka liya na le hi ku ntirho wa wena i ku basisa ku za ku ba nkarhi lowu ku chayisiwaka hi leswi vatirhi lava hi nga na voho exibedhlele va nga laviki swona va laveki ku munhu i fanele a tirha xindhawana xitsongo a tshama hansi kumbe a ya mavhengeleni kumbe a ti endlela swa yena so xin'wana xa lexi endlaku CEO loyi hi nga na i mhaka ku i ba nenge hansi ku loko u tele ku basisa xibedhlele basisa for nkarhi lowu u nga wo koho xibedhlele ku nkarhi wa wena wa ku tirha xibedhlele ku va 8 hours a ku na xin'wana lexi u fanele ku va u xi endla xibedhlele u fanele u va u ri ku basiseni handle ka loko u va u ri lanchini kumbe ku nweni ka tiya mara hi na problem ya ku hi mhaka ku vanhu va lava ku basisa ndhawu yin'we va tshama hansi hi 10 kumbe 11 ku fana na vatirhi van'wana lava ni nga teka ni nga va vuli lava nga dumanyana ku vutokuma va tlele hi 11 laha tlhelo ka inani hi leswi CEO wa Nkhensani a alanaku na swo ku hi mhaka ku u tele ku basisa a swi vuli ku loko u basile ka kamara leyi ku basile ku na passage ku na nurses home ku na tiwadi letin'wana a ku na mubasisi loyi a nga tholeriwa ku basisa maternity kumbe surgical kumbe casual loko u heta ku basisa casual ku basile loko ka ha ri level of loko swa ku TB wadi yi thyakile la ku basisiwa wa yisiwa TB wadi ya tlina swi ku taniya hi xin'wana xa xiphiqo leswi CEO wa xibedhlele a nga na xona ene lexi ni lava ku xi kombela swinene ka vaakatiko va Giyani i ku va va seketela acting CEO hikuva hi vona ti-improvements ta kahle swinene problem leyi nga koho hi leyi muhaxi na case study ya xibedhlele xa Philadelphia emutsi esikhukhuni xibedhlele lexa i regional hospital that is about 53 kilometers kusuka ePitori ku ya hi matirhelo ya matirhelo ya madokodela ngopfu ti-specialist ti la ngopfu ku tirha swibedhlele swi nga le kusuhi na madoroba lamakulu ku va kota ku tshama kona mara hi mhaka ku na ku nghenelela swinene na ku tshama ku machiwa na ku tshama ku vulavuriwa swilo leswi nga ri kona ku endliwa switori swa mavunwa xibedhlele xa xi le ku struggleni ku attracta vatirhi va ku fana na ti-specialist na tidokodela ku ya va ya tirha exibedhlele lexiya hikuva a ku na munhu loyi a lava ku tirha eka hostile environment leyi community ya ko yi nga n'wi appreciatiki sweswi vatirhi va Nkhensani ku na vatirhi va le Nkhensani lava tirhaka hi ku tiyimisela swinene lava basisaku vaongori lava tirhaka kahle hi kumaka mapapila ya vanhu lava va khensaka mara loko everyday va twa ka ti-social media eka ti-radio ku vulavuriwa swa ku Nkhensani ku tirhiwi nchumu vanhu va ko vo hola mahala va za va ku swilo leswi hi swi endlaka a swi voni hi munhu kahle na hi endlani hi ti tshamela hikuva ku na munhu la appreciataka so community ya Giyani yi na responsibility ya ku loko xibedhlele xi nga tirhisana of course a yi raise mara a yi ve constructive lava raisaka ti-challenges ta le Giyani sweswi a va constructive a va lava ku aka va lava ku bidlisa hikuva loko ri xile va ri CEO a fambe CEO yi le ku dyeni ka mali a ku na mali leyi CEO a yi dyaku by the way CEO a nga issue tithendara ka ndzawulo ya rihanyo ti issue head office ePolokwane right ku na centralization ya ti-tenders hi mhaka ku lava ku comply ka swilo swa ti-audit so CEO a nga le ku issueni ka tendara a nga le ku endleni ka nchumu wo loko ti tirheleni ka ntirho ku tiyisa ku xibedhlele xi ya emahlweni hi sweswo mintsiro mikanano FM ni khomele a ku ri ku cincacinca ka timhaka ta gezi kambe ke a na ha kombisa ku tanihi vaaki hi nga pfumeli ku nghena ka xiyimo lexi xa ku ti onhela leswi swi nga swa hina hi ndlela yaleyo ni ta ya sweswi tatani xikwambani sweswi ni nga kombisa ni ta ya Nkhensani loko no va na nkateko ni vona CEO a heta kota ku vona va nyika nkarhi wa ku kota ku vona matshamelo ya swilo hi ndlela yaleyo ni ta kota ku va rito ra vayingiseri kambe leswi ni va ku hetisela hi swona na n'wina tatani xikwambani hi lexi
loko mi languta xibedhlele xa Nkhensani loko ni nghena mi swi vitana yini kambe n'wina swi tiviwa hi vanyiko mani va ri yini landscaping leswaku komba ku si nghena xibedhlele ma swi vona loko mi jikela hala tatani xikomba a hi hetiseni landscape ya n'we a yi fani loko jikela hala moxari a ku fani na loko jikela hala tihofisini xibedhlele xa n'we ku basa ka xowa okay ana mi tsemile mara ntlhontlho no hupa ku manitwa lama nga kona lexi a hi lava ku xi kombisa i ku of course ku na mhaka ya ku xibedhlele xa Nkhensani lomu xi languta rivala ra xo i rikulu swinene that is why even in terms of landscaping ku nga va na mhaka ya ku prioritize ku ngopfungopfu laha ku nga le matihlweni ya vanhu ku fanele ku tshama ku basile ku ri kahle kambe swin'wana swa leswi hi nga le ku swi languteni hi langutele ku ngetela eka nhlayo ya vatirhi lava nga na va ngopfungopfu ka ti-groundsmen and so on mara ku na issue ya critical leyi lava ku yi address leyi nga raise hi vanhu lava va complainaka hi ti-issues ta le Giyani va xisa vanhu ku ku hava ti-senior doctors ti resignile xibedhlele ku xibedhlele xi rhana ntsena hi ti-junior doctors a hi ntiyiso i vunwa bya rihlaza kumbe bya ntima byi hi na ti-doctor to hlaya leti nga ku they are very experienced na doctor to fana va Dr. Mchavi lava nga na va 25 years experience na doctor fana va Dr. Matsebula, Dr. Maswanganyi, Dr. Nkuna, Dr. Rasolop na van'wana va ti-doctor lava va nga koho as the full-time doctors ivi hi va blender hi leswi hi swi vulaka ti-community service doctors because ku ya hi matirhelo ya ndzawulo ku laveka ku vanhu lava humaka xikolweni va traina tani hi ti-doctor loko hi nga lavi ti-community service doctors eNkhensani xana vana lava dyondzelaku dokodela va fanele va traina ka swibedhlele swa le kini lava humaka va ri Giyani for instance so hi na to hi tlha hi va na ti-sectional doctors hi na doctor letikulu to fana na va Dr. Dombo na va Dr. Mbiza lava endlaka ti-session eNkhensani Hospital so i vuna bya ntima ku ti-doctor leti hi nga na to they are junior hi na ti-senior doctors exibedhlele that's why ni ku vanhu lava va raisaku ti-challenges ta le Nkhensani a va constructive at all va ti lavela swa vona nkarhi wun'wana va le ku laveni ka tithendara kumbe va le ku laveleni ka mintirho a hi swi tivi kambe a hi taku loko va ri ku ti laveni ka tithendara a va endle ku fana na un'wana na un'wana va fila ti-tender documents va ku destabilize xibedhlele swi nge nyiki attention ya vurhangeri bya department ku va va ta va ku a hi vulavuleni tikhonweni hi tanihi ndzawulo a hi vulavuli na vanhu tikhonweni hi ta va engage publicly loko va raise mavunwa hi ta ma clarify ka media just like this mara a ku na voko ra le ngubyini leri va nga ta ri kuma ku huma eka ndzawulo ya rihanyo hikuva hi tanihi ndzawulo wa confident eka ntirho lowu nga le ku endliweni eNkhensani wu nga va u nga hetisekangi kambe hi ku ya eka nkarhi ha swi vona ku hi le ndleleni ya ku kongoma kwini tata kwama ni khenseri swinene nkarhi wun'wana ku tiya ku engeta enkomaxa inkomo sweswo mingisero munghana lona FM khomeli ku fika ku va na swiphiqonyana swa vuthekiniki kambe hayi se swi tshamise kahle kahle hi swa vuthekiniki network hi ndlela leyi kambe hayi hi ta yisa mahlweni nongonoko lowu fanaka mundzuku kusuka studio 13 vuhumelerisi bya ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebula mbana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela munghana lona FM nongonoko dzumba ra mina wa haya mahlweni na Ike Ngoveni kasi ke na Malachi va ta va haya mahlweni va mi nyika swiviko hi tlhelo ra timhaka ta mitlangu ya khapu ya misava ya vaxisati leyi nge le ku yeni mahlweni kusuka Australia na New Zealand hi ndlela leyo va na siku lerinene tata